urangnya di Aceh. Andai kata tak bersiap sebuah partai yang khusus kepada muda-mudi Islam untuk tayu cegah supaya aliran-aliran yang dapat menyesatkan yang bek sampah ditambang dalam nanggro tu, bek sampah dirasa le ada gutanya tengok. Anak muda Aceh mi lado morayo mau dibaca Al-Quran yang kemah. Bek le tak pegah mi tak persiapkan untuk menantang agama-agama baru. Pemuda dan pemudi Aceh urangnya mi lado mau dibaca Al-Quran na yang hanajit bak mai pun kon tanji baca Quran. Han patih lagi lung pegah mi jin netre 3 malamnya pukuh yang tuha atau yang muda. Munyo kon lagi lung pegah nupoh punyo kon gitu. Mungkin nyoku hai mi mutuah. Katrok bak masa Nabi pegah. Islam tinggal namanya saja. Nyo mungkin malamnya atanyan katuh. Menak man kena dengar-dengar bau nyo medike kena kun nyai dayah. Jindokan nyata lahita pandang gen Nabi pesan yuh sabah masa akhir zaman kata janjungan han kekal Islam kecuali nama Islam dum merek yang ledum ta'u barat ngan timur dusun ngan kota Islam dum merek yang letak pandang inangan agam Tuhan muda. Uronyomi menyotatanyang Islam ba urang mamandung ke jawab abu irana Islam pukon ilung hega ganto bendera ka Islam. Bang irana Islam pukon ilung mulai nek-nek pukon Islam pu katanya nglom. Tapi watai tayu uronyomi perkara-perkara yang menyangkut dengan Islam. Bekle tak pegah tayu afai itikat 50. Bekle tak pegah tayu afai malaikat 10. Al-Quran sendiri hai mutuah yang menjadi imam daripada urang Islam. Na urang Islam na urang Aceh uronyomi yang hanajit baca Al-Quran pun bak maikon tanji baca Quran. Han patih lagi lu pegah jit netre nyo pukon gitu. Dan uranya manusia hanajit dibaca Al-Quran hanajit ke sabuh malele karena dipikir hanjit baca Al-Quran nyan hal yang biasa bakal lagi nyan karena manusia uranya mika hana di malele yang sepatutnya payah di male ka di male yang sewajarnya hana payah ta male. Contoh jihmi musuh lagi nyau dalam sabuh-sabuh tempat musuh siro anak min hanjit bahasa Inggris, hanji laptop, hanji internet, hanji ilap blue nyan kanami. Nyan malai ngon-ngon takoi begah kaduk lah mikah belade cat impan taho han kemah mu internet hanji kalau mu bahasa Inggeris tanji ke bangai tat ka. Duk babine pasti bilis. Malai ngon-ngon kalau tertinggal ji. Tapi mia siro anak min musuh hanji ibaca Quran, hanji dikul 50. Nya hana bubu hana malai tabai ke igop na tenang hanji lagi ke okey mantap. Okey mantap. Teman pakan manusia uranyomi hanale male. Menurut longmi manusia uranyo kagurung iman. Pakan manusia uranyo hanale iman. Karena manusia uranyo mungkin hanale ilmu. Pakan hana ilmu mungkin manusia uranyomi hana beut. Pakan manusia uranyo hana beut. Kadang-kadang ni ya iku beut. Sabab mi menyata mecikat ke perkara beut bak bangsa Aceh menggambar lang ulai orang Aceh menyata jak beut hana peng hana gaji hana masa depan pi menyobak sikulana. Nyo lang ibu-ibu lang bapak-bapak malamnya neduk abu sengam han melanggih malamnya tak pegah abang ron. Neduk abu sengam untuk nekalan hake haba hoi wow. Untuk bangkah mupatnya baru dia wow. Bek salah sangka kelung tu. Long ulang lom tiga tu urang pas saya. Urangnya mi menyata mecikat ke perkara beut bak urang Aceh.
Menggambar lang oleh orang Aceh, menyo tajak beut, hana peng, hana gaji, hana masa depan. Ni tajak lain nah. Yang kerja kan kali ni ukron tungku mi hina muwe dibirin hina bak jalan mi menjanjan ipak lele becak deng kan ni ukron hana ruh tahu tungku mi hotel kedua baba pineh melasam jumpa menak tahu taruh. Ya mi hana peng tungku bijak baba subuh kera ke jak muka jak tupah muka bojuruk kera hana peng mi tungku je dalam lembok. Ya ino daerah ro je hana ruh tahu. Yang kerja tiga ge hai mi kujak pegah habai kera no nyo ku pingat baro no. Tata kudi toh tungku mi yak lake anak dararon. Baik Nabi bi. Ilung bukan mentau. Baik Nabi. Tata kudi mi toh tungku yak lake anak dararon. Baik Nabi bi ilung bukan mentau. Tu itu batungku tengah telah no. Irana 20 tahun kan perara anak darah sajan. Baik le takun itu nduk engkot manthe nanti baju. Tapi truk batungku kalau nak tabah nak min kloi gara-gara baju ku mati. Baik Nabi ilung bukan mentau. Telah. Teman ke tha teman tungku tapi munan tanya. Nujuk hai mi hai anu darah anu kawak pakai baju blong raya-raya taku yang kena kawak pakai kalau kita raya-raya lagi kecuali bab bini pasti kena ya. Awak pakai ipatu panjang-panjang kunya lagi pak salam pasar pagi yang kena. Nyan kawak nyan cik nujuk empah le peng awak nyan. Wadai wa support bakron mikot moto bibire ai puaban. Iwa support kedua bu cuti mata iwa support yang kelab itu iwa support yang keput kabak kapolres kedeh rupanya agen sabu-sabu nyan kawak nyan cuba jiat njuk tungku bek Nabi itulah no ilung berah mentang tengok itulah ditungku ate ke berah habal lagi hana ingat untung ale hana ya ku takut hana sobi rumah tunggu ayo tu si panai dia pakai mai tunggu ide daya asa milim gasa tapi bu teman tapi tunggu malamnya sabah tu darah baru ku tunggu hina kota juangnya hai jetin mayona tapi ba ditunggu tapi darah baru sabak kan itungku tapi darah baru di sabak itungku hanjit modelnya hanjit model je darah baru ulun tuan malamnya mi tamu cikot ke darah baru hana mecih ulun tuan mi atai kamu napa mendengka je uranya getanya hai mi mutuah bek ledok dengan harta bek ledok dengan kaya semata-mata moyo hana nutem tuntut ilmu dalam dadan karena harta dan kekayaan yang bu yakin nutathat wate mate nu singo harta nyan hana nu culok languru hana patih lagi lu pegah tabak anak min malam yo pegah habat tadi kedi sebuah contoh dalam kota juangnya min nasira urung kaya gu ijo kaya gu kon kuning hana kena obat semprot tajak ugle mi na lampuh coklat 50 hektar tatun kudeh lao titiblah hataganyan hitaja ukudeh birun hai mi kan melapa-lapan hataganyan truk bak 66 hataganyan mate gu wate mate ijo ismano ipegapan li pegapan iculok lang uru nan mi urung putamang pintu kudeh lang uru kadang hana jino na berkon hana gutanyo ma yang kaya gutanyo ya yang kaya wate mate adanyan kayanyan kan man dum tinggal kanu moyo anu hai mi mutuah yang mu form elemen agama na dijabut itu puho urang dayah itu puho urang pesantren ieu doa ayu talqin mayan ieu baca doa bak ma bak yah yang kamete tapi moyo anu yang ni kubah mi perute berau gedu support jepok hana pun Golam abeh nujuh gutanya hai mi kalih pakai ngan kalih pakai ngan adu ni gara-gara hana tabe buat harta apu kirana hana bateh jet nekalannya bukan kalau pegahnya kau pusok malamnya pegah bah jet nyan tiga go hai mi mutuah di mupake anu gara-gara harta yang terkebah nyan malaikat lang bumi hana jaga gajah lumah nyan tiga go tampake mi pam duduk batang urak mangan aten cukup
ilong ku pegah manteng hana patih jen kalen nyopo kon ilong pegah dum nalo dum anu uranyo mi di Mekah gara-gara harta maya itu bah sebab biah jamun kaya hana patih jen kalen nyopo nyo hai mi mutuah nyo habalung pegah nyo garis yo uranyo hai mi mutuah Munyo bengah nejak support nuwa kadang-kadang bak tak minta rasuki kanu kadang-kadang semayang luho tinggal bak tak fikir harta kanu nya nepio hai mi mutuah nepio abu mutuah bek nama habis nganu getanyo tatem habis kanu tapi anu taga-tagai hai tem habis ngang urung si sayang anu ke urung si hana sama lagi urung si sayang kanu hana patih kalau lagi tanya urung si tatem mabeh kanu tapi anu sagai-sagai hai tem mabeh nang teh urung si dek lagi mi tak pegah 50 ribu hai mi tamu tang peng banu itu dia lakai lanu hana patih nya bukan gelo legron musuh anu kakaya mi anu rumah beberaya pegat kedel heboh muka tapoh hino kedai birut bedah kita nyomai tajak bak kedai ji atau tajak bak rumah ji tak pegah Allah hanya mutuah i rumah ada ku taboh minggu katai pajuh kabi mutang peng tak sertuh ribe mak nak belah beru ijok peng hai milanu sertuh ribe ijok kita nyomai bedah kita nyomai bedah oh tak belah beru minggu ku tajak lambannya Allah hanya mutuah beuh baru saya kena gak weng becak uranyo kalimah hai juk le becak gop takut digagung lalang inan mate gihina hana sopwa ada ku siti berian kai pajoh tanah cak di rumah kabi mutang peng hanya sak sentuh ribe mak nak belah beru itu je jawab lah nyan hai mi mutuah ye ima peng uranyan hana gabayu lam sentuh ribe tu boh moyo lagenyan hai mi jawaban anu hai mi mangan ate noh mi ni mana sakit muka punggung tu nyani anu tapi pajanna le hai mi padumna takalan sira urung si sabab anu kakaya padahna urung si uranyo hai mi mulai banyak ji gitu mulai baca orang kertas pempeh jamun padim abe kutu tuji padim kitangen bro kitangen buha yang tablau jamun padim kabe keji padahna tahu urung si hami wate kakayaan gejo ata yang kagak tulis jamun nyan kebabak gede ji hanya sabak kakaya bayi tamak jamun pernah niku tidak ada nyan kejeut leun pegah bakron ke anu bek nu mabeh karena anu han sagai-sagai han di mabeh nu ilung pegah mentang bakron mutun ku lera nu hai tungku anu leung hana menan jiat bara han jiat bak rumah hoi ladong rumah lagi ara kate kali kana ladong rumah lagi ara kate musutro ma katanya sikana pui pegah nyane maron tip minggu gejak bak katanya asajak kabilah tabosa asagejak kabilah tabosa tangtan muron guna anu lain kana anu dulu nyan hu kena apa kita nyo nyan kita nyo agam-agam kita nyo lako-lako bek bangai munyo lagi nyan imu sule neng nyan pedua nyan bak taku ijung anaki weng mate berkumah gede bek ya no mate berkumah gede nak rumah lain hana bocah berano wate tak pegah yang kaikeun pat yang hana lebih barang kapat nampui berano bek ya ni ai bulan tu kali ku tanya belum batu waji nyampan nan ilmu juta letu gagai puya nak juta letu kalau pamannya gagai mah ada lagi gulung mutablo honda na lagi gulung baya ni dumurkangan matinyo hana ko sunulu mate urinang hana urinang trengan ji na urinang lain nyo bingat tak lumba dek ni apuluh urinang yang ji jatuh maganya awai menpok mati na baru menpok menji nyai lu buah mentong nyo bujuk ke pengalaman katanya nyan negara ada di bawah nyan kejut wate lagi nyo hai mi mutuah hana salah urung jamun pega moyo kaya urung si anu jut keraja
Tapi moyo kaya anu nyo urung si yut kelamian nyan hana salah urung jamun pegah hana patih je kala nyo pukon gelung pegah moyo kaya urung si nyo anu yut keraja hana patih je musuh yang agam-agam Hawaii Honda tablo Honda hawa laptop tablo laptop nyan tengah malam hami tengah maghrib hanai wo ji rumah hana agam nyan ba alun-alun itumpang dua Honda di pip ruko atau Honda digiti-giti baje keroi sabab watewo napak dilake manteng ma manteng yah anu yut kerja tapi moyo kaya anu nyo urung si yut dalamnya hana patih yut nakala nyo pukon kelung musuh di kalan le anu surah di kampung lung begah di kalan le anu sabab anu kakaya di kalan ia musuh jumot bacuk bijak ulang ibu dep motor haimi dijak kuno udai birun ijak babak toko Cina nya babak toko kabuto iblog lebek nya merek-merek Changhong nya kana merek Cina tata tuha sabo imanggo tapu dep 18 go hai udai di lebeknya iwa ijo ku tanya ayah hai muka ditanya ayah hai mulai bunga hingga suput taderung lang-blang tayak tupah ngeng lebek TV nya rata blanggop tayak tupah sabab anu kakaya ikalan musuh lianu ditanya musuh jumot bacuk tak perara lumo musuh surah di kampung itamah lumo ji melimang boh ibu tu muka ditanya ayah hai awate suput tu set lidah tu gara-gara bak takoh pun lumo ji anu jid kerajaan tanya jid dalam hana merdeka tanya hana patih jid nakalan ke padum nalo dum uranyo yah uranyo yang ka menyesal tu awate rayu anu padum nalo dum anu uranyo hanjut kanu wate tabandeng jih dengan ya nyan kejut malamnya mi long putan sikrek habangan ron menyapur lebek kecewa nipu modal anu dalam kehidupan dengan ilmu agama nyan na syufaat ba anu nyan dunia dan akhirat tapi munyo anu nyan haimi mutuah nipu modal jih dalam kehidupan tok dengan harta kekayaan hana nu iringi jih dengan ilmu agama nyo kecewa nepreh tengok nyo ningat ada debah dum nalo dum urung-urung si yang ka menyesal anu getanyo uranyo haimi mutuah beeroh dalam golongan urung yang pernah nukun le nabi puatra ne pegah le nabi sayati ba'dakum qauman yakuluna ataibat dunia wa alwanha ne pegah le Rasulullah ba akhir damun tingah akan tuh sabah kaum di mana kaum yang udep dalam bumi Allah dipajuh makanan-makanan yang mangat-mangat makanan yang lezat-lezat dan berbagai macam-macam makanan ke Allah Ta'ala hantam pernah ingat ke uramate hantam pernah disemiki olian disambung lam li nabi wa yarkabuna farhal khayli wa alwanuha ba akhir damun tingah ne pegah li nabi akan terus sabah kaum di mana kaumnya dipakai kendaraan-kendaraan yang lagak-lagak dan berbagai macam-macam kendaraan hantam pernah sip-sip hantam pernah puas-puas dengan harta takalan tu mi katruk bak masa nabi pegah atawahan jamun haimi mutuah dalam sabah gampung je takalan moyona itangen kasile tok sabah olian uku nyan mi dalam sabah gampung moyona Honda 5 boh sabah gampung uku nyan najumi uronyo tak pegah bekle tak pegah ke singo rata rumah 5 rona anak mian ban 5 boh na Honda di rumah hae gubla haimi gujak peng mu juta singo hae gubla kes kredit pi jade yang penting Honda bunga hantam pernah sip hantam pernah puas dengan harta nekalan mibak katanya pu atra merek kendaraan yang tidak ada urang Aceh haimi bak urang Aceh mandum bek le tak pegah bak dro nemi hino dibireun bak kamo di Aceh pidi haimi anu mi nyau bebe no le lawe nyau mi anu mi SD hana le weng itangen mi bak kamo kana itangen culok listrik kana ni anu coh kan hino nu tu bopuh tu Cina ampah to sajan tu
Itangin culok listrik. Bak kamu mi canggih-canggih dah di deh ka dia CPD. Nah ni manteng. Jaya. Di bahana jaya. Hideh mi urung Tuhan nah hondaro ge kanyan. Anak dara nah hondaro ge kanyan. Truk bak anak muda mi nah hondaro ya waknya sapa-sapa. Bak kamu mi ke lagi daerah ro ni biru kan. Hana sama. Ino panenan anak muda pi Honda meongnya Honda negara bak kamu hideh mi dah ceh pilih hana menan te buka hideh anak muda nah Honda roy Honda raya tangki tu nya kana kan Honda pui kunyan lan tiga puluh Honda Picture ni kun Honda Picture Honda Picture nyomi luk pingat baru ni daerah Aceh Pidi mi bak lampu merah mitam tung mupa anak miat tung gara-gara Honda Picture pas 30 Honda nyan bek nak bla-bla dan kan bila buka mentau nya mupa anak miat nyan na pubut kaporeh di ura idan hotel kepegah sensang ke gura-gura bak lampu merah hana ya dang-dang Honda nyan lagi si komeng bah Honda itu pop 30 Honda nyan bek nak bla-bla kadang idan mi anak muda di rumah kadang-kadang tok dua boh yang tuha hana lepas le taho wate didui babah ru gara-gara piak aku merasa takun adik ji musuh yang muda sabot tu piu blo Honda mi sabab pi dijak sula bek na blo mi Honda nya ni lu buka mentau pi aat mepoh ni bek na blo Honda nya pu Honda si teman tungku dah blo menan tanyang ni blo Honda Darut sabab Honda Darut nya ni jimi mio kuni mepoh han mepoh jipo nya Honda nya je dulu. Je bena dulu buka hantam. Hantam pernah sip-sip, hantam pernah puas-puas dengan harta. Olian disambung lam li nabi wa yankihuna ijmalan nisa wa alwanuha. Ba akhir damun tinggal dipegah li nabi akan terus sabah kaum. Di mana kaum yang dimukawin urinang yang lagak-lagak, urinang yang tari-tari dan berbagai macam-macam suku. Ke agama hana perlu semiki yang penting kepuasan uranyomi takalan dalam realita kehidupan padung nalodum agam-agam pagia yang mekawin ngan urung inang mi faktornya bukan agama faktornya bukan akhlak tapi pemuda-pemuda pagia uranya mekawin ngan urinang mi faktornya adalah kepuasan asai na puas bak sidaranyan nyan ilmu kawin kan hana patih jeuna eua gelung pegah nyop ukot mutu thagam nyan pat iji muturi mi bak jalan menempak ngendara baru nyan ilmu kawin aju hinan menempak ngajarannya pak iji bak lapangan bola mutu menempak ilmu kawin aju hinan paling iwa bak tanya mai pegah mak ilung kana baru kuno mengkawinnya tapi pegah hanya ilung hana cerita aku ilmu kawin roy teman tanya na teman tungku anak dara orangnya yang jak balapangan bola alah hai mi bertuah be pu tanya jamun anak dara orangnya mi ladong cilikut gol ni deh dang ikrah belama tu kerana pu tanya jamun nya bukan kalau pegah nyan musuh anak muda mi kan ija anak dara musuh 65 ni pak jalan nyan ikalan ni yang teh yang suk bajai yang ditoh wate di timimang wate di duk itoh 5 kilo sebelah oh gila nyan mesti itoh katanya nyan ni kawin kita pegah bani mi hanya ka halo ku nyan payah tamu ka oi bak tunggu pukul 8 baru nalako pu kirana wate tak pegah sang-sangkan haba jahe malam nyomi tapi nyo tak pegah moyo tanek boh perbandingan hai mi mutuah antara urung inang uranyo dara uranyo ngan dara jamun cukup ji jamun mi anak dara kan ada pegah cukup hayu anak dara jamun ku berano hayu that anak dara jamun bung aku dahlia
bunga pujaan, kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan, kau bunga dahlia. Bunga nan cantik menawan, menjadi sebutan. Sungguh indah di taman kerinduan. Banyak bunga yang molek, tak semolek dahlia. Oh bunga dahlia. Urang jamun mi ke darah baru ke urang inang bungong gekun. Urangnya hantar dia kun le kan darah bungong payah takun on jelatang. Bat yang tamat kata itu. Jamun mi kan muta pegah musuh jamun mi kan anak mudara no ijak kena matang yang muka hati matang daerah Lempang 2 daerah jangka mi kan berumpak darah baru iwo ipegah bak yah ipegah bak mai bedah yah gejak bak urung tuha gejak bak nuku imum gejak bak nuku kecik watenyan hai mi budah tungku imum tungku kecik gejak bak rumah darah barunya duk kudih kiban gukun medina. Menurut lungkalen dalam rumahnya nasabah bungong menyo ijroh menyo memang hanapo ilom bungongnya bah kamu pot kamu puo kedih o kota juang bungong gekun urang jamun giak cah rau leweknya putih acah lagi tengok rau di pura cah roy bedeh nu kita buka kan muda pegah nu nyo pukon ada pegah darah jamun mi kan muda pegah bate nu musuh dia musuh kami kan ukude hai tijak teroi moyo hanama ijak ngayah mi hanayah ijak ngema ijak ngadoi musuh jamun mi kan muda pegah ia deja di ke rumah mi kan wate support ia cok dari jauh bandit tubik dari rumah di kalan musuh mi anak muda dari jauh huragam nyan hanjan le ijak mi iplung dalam ituk ule coh iplung rumah yai kurang anak darah orangnya bek le tak kun kurang ke bui dan yai wate dah pegah alah thang wate dah pegah kurai dan ajin nyok